Općenito, kao što vidite, sam se održava prostorijama mjesne škole Žrnovnica. U suradnji sa ravnateljicom koja je izašla u susret i ustupila nam dvoranu na korištenje. Napominjem da svi izlagači, znači svi štandovi su bili potpuno besplatni, niko ništa nije trebao platiti, znači nikakve kotizacije, sve rađeno na dobroj volji i sa ljubavi. Ovi sajam nije nekakav tipični sajam, znači imat ćemo i kulturni program, imamo i sportski program, imamo i glazbeni program za djecu. Pokušaj jedan da se mještani Žrnovnice malo uzdignu na jedan veći nivo nego što je to bilo do sad. Ja. Imamo cca 65 izlagača, što udruga, što aktivno sudjeluju ili pomoć, imamo donatora, ali kažem što se tiče Žrnovnice, izašli smo i van okvira Žrnovnice. Kao izlagači predstavljamo udrugu Kaštelanski suveniri. Došli smo uveličati prvi Žrnovski sajam i ovom prilikom ih sve ujedno pozdravljamo i domaćine i goste. Idemo po sajmovima i na takav način prezentiramo udrugu. Od mini kamenih vrtova, portala, brodica, slika, naše izvorne nošnje što se tiče Kaštela, Zagore i tako. Meni je drago da su ljudi motivirani i da ljudi rade doma nešto, da se u ovoj priči o recesiji, da se stvara, da se ne misli kako se ništa ne može, da se dogodi jedan optimističan pristup radu i da se zapravo sve može. I to malo što se doma može uraditi da se može negdje prezentirati. Evo pokušao sam pravi dalmatinski suvenir da izložim, da znamo da su naši didovi kovali sreću u kamenu i ja sam to naslijedio i pokušavam to pratiti. Mislili smo da to neće biti, ali evo pretvorilo se u bilja jedno lijepo zadovoljstvo koje meni otvara dušu, srce, da možeš vidjeti sve šta ljudi rade, s kim se bave i s kim ispunjavaju svoje slobodno vrijeme. Pravimo propolis, med, imamo više vrsta meda, a tu u Mihanovića najviše kadulje, od kadulje najviše imamo. Dojmovi jako iznenađena jer stvarno se nisam nadala ovome. I nije bit ništa prodat, nego je bit da izlažemo naše proizvode. A oduševila sam se da stvarno nismo uopće očekivali da će biti ovoliko izlagača i ovoliko svita. Moji proizvodi su kisela kapulica i kisela ljutika. Ukiseljeno je sve u prirodnom kvasini, znači vinska prirodna kvasina, bez ikakvih dodataka, bez soli, bez ništa. Osnovna tema sajma, kad smo počeli pričati o općoj organizaciji sajma, bila je revitalizacija žrnovske jabuke. Znači, žrnovska jabuka kao brend koji je polako izumirao tijekom godina. Znači, naši roditelji, djedovi odgajali su se na toj jabuci. Znači, nije bilo uvoza, škrta zemlja i ta jabuka je bila specifična baš što je tu na našim prostorima obitavala i prodavala se u Splitu okolici baš kao žrnovska, znači brend. Što je pokušaj u stvari spašavanja žrnovske jabuke koja je bila nekako maknuta sa strane i radili smo i na tome, tako da išli smo više da se ljudima pomogne na onomu što oni rade, što je njima potrebno. To je došlo kroz udrugu Žrvanj, koja eto ja sam slučajno predsjednik te udruge. U našim planiranjima, razmišljanjima, to je jedan prijateljsko ozračje i zaista to je rasadnik ideja od kojih su dosta njih integrirani i samo selo i vijeće. Smo se sjedili te jabuke kao i nečega što je posebno, što je naše. I onda smo vidjeli šta je mogli uraditi s tom jabukom. Uspostavili smo odličnu komunikaciju, suradnju sa doktoricom Mirom Radonić iz Instituta jadranske kulture i rasadnikov Vibor i onda smo krenuli u proizvodnju te sadnice
i ako Bog da zdravlje, da imamo kvalitetni plasman na tržište i želimo da ta jabuka postane brand mjesta, znači jedan logo mjesta, istovremeno da ta jabuka bude ispred svake kuće, a i da napravimo jednu kvalitetnu proizvodnju u našem Žirnovskom polju i ovim suhozidovima okolo koji su nažalost sada napušteni. Sajam privuka ostale izlagače, tako da imamo razne rukotvorine, maslinovo ulje kao isto tematski, što je specifično za naš kraj, jer tu je zadruga maslinara Oblica kao jedna krovna usluga, kao krovna udruga maslinara na području cijele Hrvatske. Imamo proizvode, znači od kamena, rukotvorine, paintball, znači kao dio ponude. Ljudi mogu probati i kupiti brašno koje se mlije u Žrnovskom mlinu, jedino najstariji aktivni na području stvarno Hrvatske. Dok se desetljećima gradila ova dvorana sredstvima grada Splita i jedan dio smo iz Svjetske banke povukli novac za učionice, tada sam mislila da će biti samo športske aktivnosti. Na moju sreću da se evo događa i ovaj sajam i nadam se da ćemo imati ovaj sajam i ljetni dio kojega bi radili uz rijeku Žrnovnicu. Tako da malo potaknemo ljude da oni zapravo sami se upoznaju koliko imamo potencijala u mjestu, kako oni mogu koristiti svog susjeda za nekakve usluge i ne znam da se radi o arhitekturi ili graditeljstvu i bilo čemu drugom. Došli smo do zaključka da se ne mogu raditi neki kvalitetni planovi bez zapravo dokument koji se zove Strategija razvoja Žrnovnice. Taj dokument ima jednu proceduru, znači od SWOT analize, stanja do vizije SWOT analize, planiranja i zaključivanja tog dokumenta. I kad smo to sve mi uradili sa radnom grupom, sad smo pri kraju na radu tog dokumenta, onda smo vidjeli da nam to nije dovoljno, da ta SWOT analiza i sve što smo uradili ne da nam pravo stanje stvari što imamo uistinu u Žrnovnici. Jer jedno je neko stvari misliti, govoriti, a jedno vidu živo. Bila je ideja da izložimo samo zelenu ponudu, međutim prevladala je ideja da idemo kompletnu ponudu, da vidimo zaista što imamo i sada kad vidimo to jako dobro što imamo za ponuditi, možemo planirati buduće eventualne sajamske dane i sajmove, znači možemo se koncentrirati na nešto što smatramo da je najvažnije za ovaj tip aktivnosti. Mi smo kao mjesto odvojeni od Splita, iako fizički pripadamo Splitu. Znači udaljenost mora je 2 km. Nemamo nešto ribara, znači nismo okrenuti na ribi, blizu smo moru, ali unutar brda između Mosora, Peruna, tu smo, opet smo sadržali neki naš vizualni identitet, zna se da smo Žrnovčani i već od davnina smo imali razvijeno dosta i kulturnih vrijednosti od kina, diska, apoteke, mjesnih vatrogasaca, popularnih klapa, klapa Sveti Florijan je prvo mjesto osvojila, znači na 50. Splitskom festivalu, tako da imamo se čime podići. Jako smo zadovoljni s te strane, međutim još smo mi zadovoljniji, kao što sam rekao prije, kad sredimo te dojmove i kada ovim ljudima koji su izlagali, ljudima koji su posjetili, kažemo da nije samo smisao sajmu prodati i biti viđen, već je smisao da ljudi shvatu da sam jedan prodavač u ovoj dvorani bi bio napušten i niko ne bi došao, da tek zajedno u cijelini, u zajedničkom događanju imamo silu i moć koja može promijeniti neke stvari u Žrnovnici. I jednostavno, evo vidite šta se dogodilo. Nismo mogli niti pretpostaviti da će biti ovakav odaziv. Ovo je prvi, nadamo se ne i posljednji. Tako da s jabukom idemo naprijed. Odlučili smo napraviti sam, napravili smo ga i tu. Sutra ako kažemo napravit ćemo brod, možda napravimo brod. Nikad sa Žrnovčanima ne znate šta će biti.